Efangele ka fa e kwadilweng ka teng ke Mareko. Mareko kgaolo ya 14. E rile moletlo wa Paseka wa dinkgwe tse di sa bidisiwang o saletswe ke malatsi a 2. Baperesiti ba bagolo le baitseδιkwalo ba batla ka fa ba ka mo tshwarang ka teng ka maano le go mmolaya. Fela ba re, e seng mo moletlong, e se re gongwe ga nna pheretlhego mo bathong. E rile a le kwa Bethania mo ntlong ya ga Simone wa molepero. A ntse fa dijong, ga tla mosadi, a tshotse lebotlolonyana la alabastere le na le setlolo sa lookwane lwa narete lo lo sa pekwang sa tlhotlhwa e kwa godimo. A thuba lebotlolonyana, a se tshela mo tlhogong ya gagwe, mme ga bo go le bangwe teng ba ba ngongoregang ba rana ba re, tshenyo e ya setlolo ke ya goreng? Kana setlolo se ka bo se rekisitswe ka diranta di le 100 tsa newa bahumanegi. Ba be ba mo nyatsa. Mme Jesu a re, mo leseng, lo mo tshwenyetsang? O dirile tiro e molemo mo go nna. Kana bahumanegi, lo nanabo ka metlha yotlhe, mme fa lo rata, lo ka ba direla molemo, mme nna ga lona le nna ka gale. O dirile ka fa a kgonang ka teng. O tloleditse mmele wa me phitlho go sa le kwa pele. Ammaruri ke lo raya ke re, gongwe le gongwe kwa efangeli e tla rerwang teng mo lefatsheng lotlhe, le sona se ene a se dirileng se tla bolelwa teng gore a gopolwe ka sona. Jaanong Judase Iskariote, mongwe wa ba 12, a tloga a ya kwa baperesiting ba bagolo gore a tle a mo banele. Ya re bone ba utlwa, ba itumela, ba mo solofetsa gore ba tla mo naya madi. Jaanong a batla sebaka se se lebanyeng sa go mo tshwarisa. E rile ka letsatsi la ntlha la dinkgwe tse di sa bidisiwang la go tlhajwa ga kwana ya tlolaganyo, barutwa ba gagwe ba mo raya ba re, o rata raya go baakanya kae gore o jele tlolaganyo teng? Ke fa Roma ba le 2 ba barutwa ba gagwe. A ba raya a re, yang mo motseng, mme motho mongwe o tla kgatlhana le lona a rwele nkgo ya metsi. Lo mo sale morago, mme kwa tla tsenang teng, lo reye mong wa ntlo lo re, moruti a re, ntlwana ya me ya baeti e kae, kwa nka jelang tlolaganyo teng le barutwa ba me? Ene o tla lo supetsa ntlwana e kgolwane e fa godimo, e beilwe mesamo, e baakantswe. Lo re baakanyetse teng. Barutwa baya, ba fitlha mo motseng, ba fitlhela go ntse fela jaaka a ba boleletse. Ba be ba baakanyetsa tlolaganyo. Ya re go le maitsiboa, a tla le ba 12. Ya re ba ntse fa dijong ba ja, Jesu a bua a re, ammaruri ke lo raya ke re, mongwe wa lona o tla ntshwarisa, e bong yo o jang le nna. Ba simolola go hutsafala, ba mmotsa ka tatelano ba re, a ke nna? A ba araba re, ke mongwe wa ba 12 yo inang thatana le nna mo mogopong. Fa e le Morwa wa Motho, o tsamaya fela ka fa go kwadilweng ka ga gagwe ka teng. Mme go latlhega motho yo o tshwarisang Morwa wa Motho. Go ka bo go le botoka mo go ene fa a ka bo a seka a tsalwa.
Jaanong ya re ba ja, a tsaya senkgwe, a leboga, a se nathoganya, a se ba naya a re, "Tsayang lo je, se ke mmele wa me." A ba tsaya senwelo, a leboga, a se ba neela, mme ba nwa botlhe ka sona. A ba raya a re, "Se ke madi a me ya kgolagano e ntšhwa a tshololwang ka ntlha ya ba bantsi. Ammaruri ke lo raya ke re, ga nke ke tlhola ke nwa ga leungo la moweine, go ya go fitlha mo letsatsing leo le ke tla le nwang le le lešwa ka lone mo pusong ya Modimo." Ya re ba sena go opela difela tsa tlolaganyo, ba tswela kwa thabeng ya diolefa. Jaanong Jesu a ba raya a re, "Lo tla kgotswa lotlhe, gonne go kwadilwe gatwe, ke tla itaya modisa, mme dinku di tla faladiwa." Mme e tla re ke sena go tsosiwa, ke lo etelele pele go ya kwa Galilea. Petro a mo raya a re, "Le fa botlhe ba ka kgotswa, nna ga nkake." Jesu a mo raya a re, "Ammaruri ke go raya ke re, ka jeno mo bosigong jono, wena o tla intatola gararo, mokoko o ise o lele gabedi." Mme ene a gatelela thata a re, "Le fa ke tshwanetse go swa nao, ga nkitla ke go itatola ka gope." Mme botlhe ba bua fela jalo le bone. Jaanong ba fitlha felong fa go bidiwang Getsemane. Mme a raya barutwa ba gagwe a re, "Salang fa, ke santse ke ya go rapela." A ba tsaya Petro le Jakobo le Johane a ya nabo, a simolola go rerega le go tlalelwa. A ba raya a re, "Mowa wa me o hutsafetse thata mo go isang losong. Salang fa, lo se robale." Jaanong a ya fa pelenyana, a wela fa fatshe, a rapela gore fa go ka kgonega, nako e mo fete. A ba re, "Aba Rra, dilo tsotlhe wa di kgona, tlosa senwelo se fa go nna. Fela go se nne ka fa go rateng ga me, go nne ka fa go rateng ga gago." Jaanong a tla, a fitlhela ba robetse, a raya Petro a re, "Simone, a o robetse? A o ne o sa kgone go itisa ka nako e le nngwe fela? Tlhokomelang, lo rapele, gore lo se tsene mo thaelong. Mowa ona o tlhaga, mme nama e bokoa." A boa a ya gape, a rapela, a bua ona mafoko ao, a batla gape, a ba fitlhela ba robetse, gonne matlho a bone a na bokaletse, ba sa itse se ba ka se mo arabang. A tla lwa boraro, a ba raya a re, "A lo santse le robetse le go ikhutsa? Go lekanye, nako e fitlhile. Bona, Morwa Motho o neelwa mo diatleng tsa baleufi. Tsogang, re tsamayeng. Bona, yo ntshwarisang o atametse." Ya re ka bonako, a santse a bua, ga tla Judase, mongwe wa ba 12, a na le ba bantsi, ba tshotse ditšhaka le melamo. Ba romilwe ke baperesiti ba bagolo le baitse dikwalo le bagolo ba morafe. Jaanong motshwarisi o ne a ba neile sekao a re, "Yo ke tla mo atlang ke ene. Lo mo tshware, lo tsamaye ka ene, a se tlhomoge." Ya ra fitlha, a kofa a tla kwa go ene a re, "Rabi," a ba mo atla. Ke fa ba mo tsenya diatla, ba mo tshwara. Mme mongwe wa ba ba emeng teng a somola tšhaka, a rema motlhanka wa moperesiti yo mogolo, a mo kgaola tsebe. Jesu a ba raya a re,
a lobolotse ka ditšhaka le melamu go ntshwara jaaka ekete ke senokwane. Ke ne ke na le lona ka malatsi otlhe mo tempeleng, ke ruta, mme ga lo a ka lwa ntshwara, mme go direga gore dikwalo di dirafale. Foo barutwa ba mo tlogela botlhe ba tshaba. Lekau lengwe la mo latela, la apere lesela fela, mme ba le tshwara, la ba la tlogela lesela la tshaba le sa apara. Jaanong ba gogela Jesu kwa mopereseting yo mogolo. Baperesiti ba bagolo botlhe le bagolo ba morafe le ba itse dikwalo ba phuthegela fa go ene. Petro wa latela Jesu a le kgakala naye, a tsena mo teng ga lelapa la moperesiti yo mogolo. A feta a nna le batlhanka, a ikomosa fa molelong. Mme baperesiti ba bagolo le botlhe ba lekgotla ba batla tshupo ka ga Jesu gore ba tle ba mmolaye. Mme ba seka ba e bona, gonne ba bantsi ba ne ba supa maaka ka ga gagwe. Fela ditshupo tsa bone tsa bo di fapana. Ke fa go ema bangwe ba supa maaka ka ga gagwe ba re, re mo utlwile a re, ke tla senya tempele e dirilweng ka diatla, ke a ga esele malatsing a le 3 e sa dirweng ka diatla. Mme le ka mokgwa o ditshupo tsa bone tsa seka tsa utlwana. Fo moperesiti yo mogolo a ema fa gare, a botsa Jesu a re, a ga o arabe sepe, ke eng se bao ba se supang ka ga gago? Mme a didimala, a seka a araba sepe. Gape moperesiti yo mogolo a mmotsa re, a o Keresete, morwa wona o bakwang? Jesu a re, ke nna. Mme lo tla bona morwa motho a ntse ka fa letsogong le le jang la thata ya Modimo, a tla ka maru a le godimo. Fo moperesiti yo mogolo a ikgagola diaparo a re, re sa batlelang basupi, lo utlwile kgalo e, lo gopolang? Mme botlhe ba mo atlhola ba re, o tshwanetswe ke loso. Bangwe ba simolola go mo kgwela mathe le go mo fapha sefatlhego le go mo kata ka matswele le go mo raya ba re, re bolelele. Le batlhanka ba mo faphola marama. Ya re Petro a le kwa tlase mo lapeng, ga tla lengwe la malata a moperesiti yo mogolo. Ya re le bona Petro a ikomosa, la mo leba la re, le wena o ne o na le Jesu wa Nazareta. Mme a latola a re, ga ke itse seo se buang, le fa e le go se tlhaloganya. A ba tswela kwa lapeng la ka fa ntle, mme mokoko wa lela. Ya re le tata le mmona gape, la simolola go raya ba ba emeng teng la re, yo ke mongwe wa bone. A boa a latola. Gape ya re morago ga sebakanyana, ba ba emeng teng ba raya Petro ba re, a maruri o mongwe wa bone, gonne le wena o mogalalia. Jaanong a simolola go rogaka, a ba ikana re, ga ke itse motho yo lo buang ka ga gagwe. Mme mokoko wa kofa wa lela lwa bobedi. Ke fa Petro a gakologelwa lefoko la ga Jesu, le a le mo reileng a re, e tla re mokoko o ise o lele gabedi, o bo o intatotse gararo. Ya re akanya jalo, a lela.